Hi guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel na JCQ Net TV and of course sa aking Facebook page na JCQ Online TV, mga kaibigan. Iti karita gundaway, gagayam ka nakaabsat ket nakasarsarita dagiti kameng ti media ni Dr. Josephine Ruedas, manipod pa lang iti Provincial Health Office. Adito iti nagkunaan na gagayam ken kaabsat ana kasaganan iti probinsya ng Ilocos Norte nga aga kumudar wenno agpasangpet kadag iti naduma-duma at turista nga umay bumisita iti probinsya ng Ilocos Norte. Ada iti pakaamuna kadag iti iso amin nga turista nga agturong kadag iti naduma-dumang napipintas sa pagpaspasyaran iti probinsya nga Ilocos Norte gagayam ken kabsat. Ken dito ay nga inapay iti apela na pelain kariti kalugaran tayo wenno ka probinsyaan tayo iti probinsya nga Ilocos Norte iti kariti agtultuloy nga iti pananglablaban ti COVID-19 pandemic. Tourism, lukatan tayo October 1. Jay pinili, tayo triad tayo apo, ket nagnunumuan mi nga masapol ang masurot amin nga inyetnag tayo nga protocol. Tapnomit lang masalbaran dito probinsya tayo apo. Tauray ko na tayo nga adot pasyente tayo, medyo control tayo pa lang. At adumet na recover din yan, dagiti naka-confine itan apo. Iso nga, tatangal daw, awan samit pa iti nakabuk nga umay. Ken medyo tingtingin mi no kasanot pinaka-monitor tay kadagiti kadto mga turista ta uray kun natayo nga adda mang-monitor mang kuyog kada kwada nga dagiti tourist guide kes jaingem amoy man adadalat tamat pasaway nga kasi hangka mabalin nga mapanti dete area nga hanga naka-indicate dete itinerary. Dagiti number 1 nga masapul asuruten tayo tapno ma-avoidan tayo digitay agwarang-warang turista. Aglalo ta we will be allowing residents from Baguio, Region 1, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur and sa atin na. So doktor ada gay turista, diretso dan di jay pinilihan nagpasok test di jay anaganan. They are pre-book. Kaya nga sa before nga umayda, amo tayo sino dati sumangpet. Ken adamit dagiti protocol na health declaration form kadam amin nga masapol nga itugot da before nga sumrek da ijay border tayo. Tapos ma-test da ijay border kay antigen test tayo at entry. So adda area tayo jay pinili ket mainaguraran to into numalem. And then at the third day nga simrek dan ma-repeat. Yung no, they leave before that day, wala na siyang repeat swab. Dagiti turista nga medyo agbayag basit. At limited bilang ti tourist mo Adda ata siyempre MGCQ tayo pailangan tayo pailangan 100% nga kuha. Ken dagiti facilities tayo, surutan tayo latamad no 50% capacity, iso lang ti allowed no kuha. Ken dagiti beaches tayo kasi lakas gamit lang basta surutan tayo amin nga guidelines ti under MGCQ. Dagi turista doktor i-require ita nga report na kada kita municipal health officers kada jay destination. Depende jay booking da. Yan we are dapat aware din ang municipal health officers nila na may mga darating na turista kasi halos meron na tayo sa Pagudpod, mga tourist spots natin na gustong puntahan ng mga ibang residente. Dok, apilang-pilang ka dito ka probinsyaan tayo do. Dito apoket COVID-19 nga kunada, surusuruan tayo nga you learn to live with COVID-19 ako na tayo. Ken medyo sanayan tayo ti bagbagi tayo nga naka-face mask, naka-face shield. Protektaran tayo tibagbagi tayo apo social distancing or physical distancing ako nada. And if it's not necessary, hantay pa lang unay rumrumwar. Aglalo dagiti elderly tayo ken dagiti bubing. Tauray ko nada nga dagiti seniors adumet agriri at na makarwar. But we are trying to protect them kasi they are vulnerable. Alis to dalang basit nga maakaran apo. Tauray kayat tayo met ida nga mapan agpasyar kumamet
limited lang siguro. Dayahan pala unay mapan a grocery, ag liwliwaliw. Kan mapan makikarkaro ba unay. Okay. Okay.